Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan Amaylin. Manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamet nga ibinglay ti pakasaritaak. Tabareng makaibati iti basit nga adal kadag iti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Maylin. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Agsarita taman, Maylin, anak ko. Apay ka di manin nanang. Anya ka di manin ti bagayo. Apay ka di akaslasaan mo amay ulo ti agadal. Apay, adda parikot mo. Awan. Awan parikot ko. Kan, mabalin ka di? Sana tila damdamagan nyo. Agadalak no kayat ko. Saan no saan? Ngam sayang ti panawon para ken kanak ko. Panunutom kumamot ti regrig at mikin ni tatang mo amang isaksakad iti panagadal mo. Ay, kanayon laakas tat ibagbagayo mat nanang. Kas kailan nadadaol apla ka. Makarengreng kayo. Anya ka di mat ibagayo kanyak tatang. Kalkalpas lang ni nanang anak kisarita kanyak idikalman. Ngam ita, da kayo mat makisarita kanyak. Nasao ngamin ni nanang mo kanyak. Asaan mo kanumot na mayulot ti panagadal mo? Apay ka day. At da ka di parikot mo. Ibagam atap no matulungan da ka. Awan parikot ko, tatang. Mas nadutak nga minan nga agadal. Iso asaan da ko mapilitan. Agsardeng at laangan. Anya? Ay, pangasim ka di anak ko. Agadal ka. Gaputa day talaang ti maipatawid miken ka kininanang mo. Saan tayo mat nga rod abak nang? Kan maysa, para matlaken ka dayta no makaturpos ka iti kursom. Makayo, tatang. Day tala ka na yun ti ibagbagayo. Ay, naibaglakit din, tanasapa tayo ita na dismiss. Ada oras nga agaramid iti projects. Umay kan Maylin, agid dantan nga agawid, idagas ka ni Jabalayo. Sana pa'y nga agawid, Jane. Umuna kalatan. Adapay pagnami kadag iti barkadak. Wano, kayat mo ti sumurot kada kami. Diyak kaya ti sumurot kada kayo. Nang runa taamok no sa dino ti papananyo. Sige nga, Rod. Umuna kalatan nga agawid. Maylin, ag best friend ta. Iso nga isaksakit ka. Pangaasim, liklikam kumandag iti barkadam. Nang runa iti dayja a Danilo. Amangan kit din no isuntupay ti mangisagmakken ka. Uy, di ka agsaw iti kasta, Jane. Nasingpat ni Danilo. Sige lang, Maylin. Aginom ka nagpulutan tayo. Alutin order ko. Juan, Danilo. Nangam. Itulod nak inton madamdama iji balay, ha? Mariknak ngaminan ti ulaw ko. Uwan ka di. Di ka madanakan. Da kami ti makaamukan ka. Itulod da kanto ijabalayo. Agyamanak. Ay, sige nga, Rod. Inom lata, kakadwa. Ay, nagmayat ti kasi abiyag. Awan sa bali apang panunutan. Uwan na. Iso akan na yun na da kami ti sumurutam. Saan ka di akas ka ni Jane a best friend mo? A boring akadwa. Oh, da kayo matgayam, anti ising. Sumra kayo pa'y Ay, agyaman na kaanakan. Ay, itugaw ko laptan kaanakan. Anti, awan da nanang. Adada iji talon. Agsubli kayong tulaangan, inton sumangpet da. Ay, Maylin, sika ti kayat ko akasarita. Napatag ti ibagakken ka. Anya ka di dayta, anti. Ala, ibagayon. Adapay ngamin pagnak ita. Sapay la kuma tadi mo tagidaksan daytoy nga ibagak. Nadamag ko ngamin asaan ka kanuunay asumsumrek iti pagadalan niyo. Apay, di ka maasyan kadagiti dadakkel mo?
Agsaksakripisyo da para ken ka. Ikarkarigatan da nga isagsakad ti panagadal mo. Ang kaslaawan patagday ta abanag ken ka. Ay, didak man pakibiyangan, auntie. Ala, pumanaw kayon. Awan panawon ko ang makisarsarita kada kayo. Ha? Pinagpadaanan nyo ka di ti panagawid ko, nanang? Tatang? Way, anak ko. Saan na nasayat dagiti aramidam? Kanayon ka nga agawid an abartek. Ken kanayon ka pa yan amarabyan. Anya nga min ayat ipakasikuran nyo kanyak, nanang. Tatang. Awan bibiyang nyo kanyak. Uray na kainumak asumangpat. Saan ko matadaw-dawatin kada kayo tigat gatang ko iti arak? Ay, una yan day ta pa nagsungsungbat mo. Natangsit ka na, gapo ka dagiti barkadam. Pinadakkel da ka na sayaat. Ngam namin pinsanan ang nagbaliw ka. Gapo iti madi nga impluensya dagiti barkadam. Uray anya pa iti bagbagayo. Jak to adaywan dagiti barkadak. Nasingpat da. Kat didak pa'y pulos binaybayan. Naragsakak no isuda ti kakadwa. Agpapaskalat na nga ginom, Maylin. Adot ti arak ken pulutan. Ang mga mo bartag tayo manan iti nakaro, Danilo. Nang runa kanya. Ay, jak tumanan ka ba ulan ti agawid nga agmaymay sa. Siyak ti makaamukin ka. Alakit din. Ag-enjoy tayo nga aginom ka nagpulutan kadagiti kakatwata. Siyak ton ti makaamu amang yawid ken ka. Sanak nga yawid, Danilo. Itulod nak to iti balay ni Ala, kumpormin ton. Tinapatag. Saan ka abay-bayan? Danilo, apay nga minaditi boarding house mo tinangipanam kanya. Anya nga ita, nailawantan. Kasano da ito yan? At dan napasamak ka data. Idinto ta saan tamad nga gayan ayat. Awan rumba nga pagdanaga, Maylin. Di kan to baybayan. Purno, asaan tang agnobyo? Ngam ita, tada na pasamak. Agnobyo tan ah. Anya? Katuhan. Agayan ayat ta itan. Isungawan rumpa nga pagdanaga. Ala, ituloy dakit di ti matorong. Masikugak. Kat ni Danilo ti amatin inawag. Mariribo ka na. Diyak amano kasano nga ibaga kadatatang kananang day ti abanag. Sigurado ang masaktan da. Di kan tumat nga mindimngag kanyak idi. Anya nga ita. Kunak no nasayat at tao ni Danilo. Ngamsaan mo't gayam. Nagsarita kayo ka din, may papaniti si kugmo? Saan pa'y? Madlaw ko gamin alumiklik-lik ita kanya. Kat, anya ti planom ita? Plano ti mapan iti boarding house na. Masapol ang makapagsarita kami. Danilo, masikugang. Kat masapol nga itakdar na ka. Anya? Napay, sigurado ka siyak ti amat inawam? Anya? Panak matan? Awanan ka itibain. Kalpasan ti amin. Kastan ti ibagam kanya. Saanak ang makasigurado siyak ti amat ti sikog mo. Sung agawid kan? Saan kan akayat? Una yun dahito ang nagbambanaga manak ko. Ay, no pa'y kasta. Anya nga rod. At daditan. Saan na maisubli ti amin? Kaya't mi nga ibagakan ka. Nga da kami laing dito'y ang nakasaga na amang tulungkan ka. Maylin, anak ko. Agyaman ako na itatang. Nanang. Pakawanan dak. Sana kapula sa timngag idi ka na kayo. Nagbindot kan. Kat sapay lakuma. Tagnakam kan gapo iti kastuyan at panakam. Gusto tinako na ti inam. Sapay lakuma. Tadi buntun sublian ti kasjay akinatangken ti ulom. Uwan tatang.
Ikarik, ang nagamakon. Ay, talaga gayam anak ko ti tiyan mo. Dandanin ti panaganak mo. Uwan nga rod, Auntie Ising. Maladingit anak. Tatinalikodan na tinakasikog kanya. Anya ngay nga rod. Ay, kat sapay lako ma. Taagbalin aleksyon kan ka ti kastaan nagbanagam. Uwan, Auntie. Dakal aleksyon kanyak ti kastoy ang nagbanagak. Kat idaw-dawat ko iti Diyos. Asapay lako ma. Taadan tupay na pintas agasat para kanya. Nay, adda ka pa'y matlagayam dito'y salas anak ko. Ingka maturukan ta ni Rabin. Saan ang nasaya at tiagpuyat para kan ka. Nang runak at dandanin ti panagpasngay mo. Bye-bye andak pa'y laang dito, nanang. Kaya't ko tiag may sa. Amuklatan no anya ti pampanunutam, anak ko. Ngam saan ka kumaunay ngagpampanunot? Sana bali? Adda kami dito'y kinitatang mo. Saan da ka amay payan? Nanang, agyaman ak unay. Gaputa da kayo tinagbalin na dadakal ko. Kat pakawanan da. Gapo iti kinasuker ko nga anak. Ay na, kas ka mo laubingan ngem rakop kanya kanak ko. Mala, daytoy ti tandaanam. Ipatpatag da ka unay kinitatang mo. Kat uray nagbitot ka. Adda kami latad ito'y asidadaan amang awat. Kan mangtulong kan ka. Talaga dakkelin ti tiyan mo, friend. Dandanikan aganak. Uwan nga ro, Jane. Kat dakkel unay ti pagyamanak. Gaputa at dalat tadagi ti dadakkel ko anak kasagana at tumulong kanyak. Talaga ngamin anasingpat dagiti nadakkel mo. Kat nasayat day ta. Sapay la ko ma, tamay tuloy mong tumatlang ti panagadal mo. Tapno nasaysaya tumatlang ti masakbayan ti agbalin nga anak mo. Uwan, Jane. Kasta talaga ti plano. Kat sapay la ko ma, tatarabayan na kami ti apo. Kat makalpasak matlaang iti panagadal ko. Nailapas ko matlaang ti kursok, Mr. Lonely, kat agtrab-trabaho aktap na maisakad ko ti panagbiag mi iti anak ko. Nimot Danilo, talaga asaan na binigbig ti anak ko. Tuy pagayam mo, Maylin. Maylin, pagayam ko, nasayat mo ta nakalpas ka matlang iti panagadal mo. Akat ala, ipamaysam ti trabahom, kastamatan ti anak mo. Agurnong ka, para iti panagadal tumet ti anak mo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Maylin. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, June Rebutazo. Ken sound effects, Triple R. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.